британияи кабир, маркази шаҳри Лондон, кӯпрӯки ба олам машҳури бо ном Тавер Бриҷ. бори сеюм аст ки дар ин ҷо фестивал, яъне ҷашнвораи маданият ва таомҳои миллии Ӯзбекистон баргузор мегардад. баробари намоиши барномаи консертӣ бо иштироки санъаткорони шинохтаи ватанӣ дар як тараф растаи ҳунармандон ташкил гарда шудааст, ки дар он аз тамоми вилоятҳои Ӯзбекистон ҳунармандон бо маҳсулотҳои дастии худ иштирок карда истодаанд. Bu yil o'tgan yilgiga nisbatan qamrovi 2 baravarga katta. Hudud jihatdan ham, chunki odam o'tgan yil sig'madi, parkni bir necha marotaba yopib qo'yishdi. Eng asosiy voqeliklardan biri bu O'zbekiston karvoni Buyuk Britaniya bo'ylab sayohat qildi. O'zbekiston madaniyatini, turizmini va ovqatini taqdim qilib. Bu qancha osh damlanyapti? O'tgan yilga nisbatan 50% ga ko'paytirilgan. O'tgan yili har kuni deylik 500 kilo osh damlangan bo'lsa, guruch nuqtai nazardan. Bu yil 600-650 kilogacha damlash niyat qilingan. همین سال من دیگه امسال قطعش کردم و این سال با نیاکت همین سال آدمای من از سمرقند، از تاشکند، اگر خیلی ولایت آمدگی خودش تواراش کردی. زیر رقمشان آورده جد خوشحال شدم از رفتن مخره داخل آشناخته اینجا آمدن استاد ضعیفای لباسای ای خودم آدرس و اطلاس پشت گوشن دیده و مردکا خلاشان و alba qo'shda go'shtni dedi juda xursand shudam. Bu yerda bo'lib men O'zbekistonni atmosferasiga yana qaytib tushgandek bo'ldim. Sog'liqlarim sal bostirilgan deb bo'ldi. Bugungi festivaldan juda ham xursandman. Это будет первый раз на вот таком замечательном мероприятии, но я хочу сказать, что молодцы. Настолько узбекская культура интересная и очень добрые люди, прекрасные, а какие креативные. Просто невероятно. Но плов, конечно, мы вот затарились, даже домой взяли плов с собой, там детей кормить. Невероятно красивые халаты, невероятно красиво. Все вкусно, идеально просто. Dizaynerlarimiz uchun biz mato ishlab chiqaramiz, ipakdan, paxtadan. Mana bular hammasi o'zimizni ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Shu kungacha biz Turkiya bilan, Xitoy bilan, Ispaniya, Italiya bilan hamkor qildik. Londonga birinchi kirib kelishimiz. Xudo xohlasa, o'ylaymanki, bu birinchisi emas. O'zbek urf-odatini, o'zbek madaniyati, ovqatlari Yevropaga kirib kelgan. Shuning uchun bular ishtiyoq bilan har bittasini so'rab, bu paxtami, bu ipakmi deb so'rab olishganiga men juda ham xursand bo'ldim. У меня здесь представлены книги авторские мои, где я нарисовала в одной книге нарисованы традиционные наши узбекские песни и игры, которые традиционно мы с детства все знали. И вот я собрала 12 таких песен и сделала книжку или с яркими иллюстрациями для детей. И также моя самая последняя книга, которая буквально вчера вышла из типографии, то есть здесь она вот эксклюзивно в Лондоне представлена. Книжка про Ташкент, про путешествие брата и сестры по Ташкенту. Так как мы вот сейчас только выпустили Ташкент, дальше в проекте, естественно, и Самарканд, и Бухара, и Хива, дай бог, скоро будут другие. Очень планируем, очень хотим реализовать этот проект до конца. Toshkent Samarqand, O'zbekiston.
bu qurutlarni asli yoshligimdan katta onam, ulug' onam bizlarga ko'rsatib qilardi. Yoshligimdan bu narsaga orzuyim bor edi. Shu qurutni shu Buyuk Britaniyada bizlar tashkil qildik. Hozirda butun jahonga tanitmoqchimiz o'zimizni qurutlarni. Qurutlarimizga munosabat qanday bo'lyapti? Qurutlarga munosabat bularga yangilik. Endi chunki bu Aziyani qurutlarini o'zimiz aziyaliklar bilamiz. Masalan, Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Afg'oniston biladi. Qolgan o'lkalar bilmaydi. Ularga tanishtirib boryapmiz. Bizlarning qurutlarimiz juda yoqayapti. 100% natural. Qurut esa 1 protein qo'shig'idagi bu organik moddalar bor. Masalan, suyak kasalliklari, ko'p kasalliklarga davo bor yoshlarga ham, yosh bolalarimizga. برای به اینجا تشریف آوردن یک چند راه‌ها رو جستیم، کافتیم و آخر قرار کردیم که به سفارتخانه ازبکستان رویم. امروز نتیجه آن است که ما در اینجا ایستادگی هستیم. 2 سال اول به اینجا امکانیت داشتم ولی آمادگی نبودم. امروز دیده ایستادم که تمام کارهای دستی ما، هنرمندی و موسیقی‌های ما صدا داده ایستاده است. و البته در بری این دریای تمز و در این پول تاور اینجا ایستادگی هستیم. این یک البته یک خرسندی است. O'zimizlar mahsulotlarni bugun ko'rsatib o'tganmiz. O'zimizlar O'zbekistonning Xorazm asl guruchlari, devziralar o'zgarniki, qolaversa alanga mahsulotlarimiz, zig'ir yog'larimiz bilan shu guruchlarimizdan bugun shu festival ichida oshlarni ham tayyorlashdi. Hammaga ma'qul, manzur kelyapti. Xudo xolasa o'zimizni shu Qorako'z do'stlarimiz, O'rta Osiyodan chiqqan barcha vatandosh, qo'shni davlatlar, qolaversa MDH davlatlarining vakillari ham yurt sog'inchi biroz bosilsin deb boshqa bir millat vakillariga ham bizani mahsulotlarimiz asli osh qanaqa bo'lishini, asli guruch qanaqa bo'lishini bir hammasini birlashib yetkazib berishni niyat qilib qo'yganmiz. من اینجا به مقدمه گفتگی آنلاین مگزین تشکیل کردیم. انگلیس بودگی خودمون هم یورتمون با کتابای ازبکی با تاجیکی با روسی با کتابای پد زکاس آوردن با حرکت میکنیم. مثلا زکاس افتادگر من ازبکستان با خودمون آدمون هست یا من با کافته همون کتابای یافته انگلیس با آورده میتونم. من انگلیس با رویال میل گفته کمپانی که همکاری کرده. کتابای هر یک کسب خودش و یک کس که دادن به حرکت میکنیم. بین خاکون خوده که بایرام دوی با خورسن چلی که دولا اوما دنیا گجران لیده دایرام نبرده دوست بلرن سخر کنه بین خاکون خوده که بایرام دوی با خورسن چلی که دولا اوما بودن دنیا گجران لیده دایرام امروز برای Uzbek Cultural Food and Festival آمدم و میخواهم که با برادران ازبکستانی، با برادران سمرقند و بخارا هم صحبت شوم و از طعم‌های ملی برادران ازبکستانی باز هم از نزدیکتر خبردار شوم و لذتش رو بچشم. مردم کوریسه که میخوان با سمرقند و بخارا یا که با ازبکستان بروند باز هم شناسایی خوبتر و بهتر پیدا میکنند. دوستی و برادری ازبکستان و تاجیکستان میخوایم که همیشه جاویدانه باشد و در هر کجایی که باشیم باید مردم ازبکستان و مردم تاجیکستان خوراک‌های عنعنوی خودشون را که به هم مانند هستند برای دیگر مردم پیشنهاد کنند و ازبکستان و تاجیکستان همیشه پیشرفت در تمام دنیا باشد و همگونه دوستی و برادری هم ملتی و هم دینی در تمام دنیا بین برادران ازبکستانی و تاجیکستانی جاویدانه باشد. بینندگان عزیز هیچ به خیال نمی آوردم که در مرکز لندن در نزد تاور بریج آیت جان عزیزی سمرقندی دوزنده ماهر طراح و دیزاینری با عالم مشهور حمید آیت عنایت را میبینم که من امروز خداوند میسر گرداند که همراهی آن کس هم صحبت شویم، دیدار بینی کردیم، صحبت ها کردیم و میخواهم
чанде фикрҳои он касро ба шумоён низ расонам. ҳар якта дизайнера даша имзо шуда геш дар кор. Ман бисёр болим ба кор кардам ва имзои худамро офаридам. Ва ман ҷудоям хурсандман ки ба маркази Лондон, Англия худама либос коллексияма намоиш дода истодем. Ин либосҳои манро меҳмонои Британия қизиқӣ карда истодем ки дар Ӯзбекистон анами хеле либосҳо будааст гефта ва ман бисёр қоил мондам ки дар инҷо ҳунаримона мефаҳмиден ва қадрашма мерасиден. Баъди дидани ин чизҳо мана либосҳо онҳо гуфтанд ки мон албатта ба Ӯзбекистон Самарқанд бимерем ва назди шумо рафта анам хел либосҳо фармоиш медем ва ман аз ин хеле шод шудам. Ассаламу алейкум, валейкум ассалам. Это Восток, мы Узбекистан. Древние традиции храним мы веками, одарены дарами и чудесами. За нами история предков, Амир, Тимур, Алишер, Наваи. Их дух и сила в нашей крови. Дворцы, минареты радуют глаз. Это Восток, встречает аж вас. Не нужно тут лишних слов. Отведайте наш узбекский плов, и ты все поймешь, что это не ложь. Богаты полями, лугами, мы дарим веками уют, теплоты. Мы гордимся собой, значит гордимся своей страной. Узбекистан, hello Узбекистан, Eastern fairy tale.